Himnu Republike Srpske i himnu Republike Srbije pjevale su Valentina Milekić, sopran, Kristina Ivanović, vokal i Ana Marković Malbaša, sopran, uz muziku gudačkog sastava Banjalučke filharmonije. Ovo je četvrti prijem povodom Dana Republike Srpske i godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, koji ovdje u Beogradu priređuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. 26. godišnjica rođenja Republike Srpske lijepa je prilika da joj i pjesmom kažemo koliko je volimo i koliko smo spremni da je čuvamo i branimo. Pjesmu Republiko Srpska, Gospod nek te čuva, autora Mladena Matovića, uz muziku gudačkog sastava Banjalučke filharmonije pjevaju Kristina Ivanović i Valentina Milekić. Zemljo blagorodna, ponosna, majko naša od davnina, ko te vidio nije, taj ne zna šta u duši nosim ja kroz vjekove. Ovdje je naše Srpska, Gospod nek te čuva na mnogaja ljeta. Živjela nam srećna bila Republiko Srpska, Gospod nek te čuva. Srećna bila, Bože blagoslovi zemljicu, majku našu od davnina, polja žitorodna čuvaj nam, naše srce duše plam kroz vjekove. Srpska, Gospod nek te čuva na mnogaja ljeta.
U godini u kojoj sve savezničke države obilježavaju 100-godišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu nad Njemačkom, Austrijom, Bugarskom i Turskom, prilika je da se sjetimo velikih pobjeda srpske vojske na Ceru i Kolubari i njenog bratskog proboja preko Drine, kad je ovladala Višegradom, Sokolcem i Han Pjeskom, ali i albanske Golgote i potom velikog pobjedničkog napredovanja u oslobađanju Srbije i slavnog povratka srpskih heroja svojim kućama, svojim rođenima i voljenima. Robert Pešut Magnifico, radeći muziku za filmove Montevideo, Bog te video i Montevideo, vidimo se, uspio je da stvori i pjesmu koja je povratak srpskih heroja iz Prvog svjetskog rata učinila i danas tako bliskim, toplim. Pjesmu Pukni Zoro pjeva Siniša Pajić, bariton. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se dome moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Kad tamo daleko vidimo đaci staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. Al najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se dome moj. Aj pa, pukni zoro, moju majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli, bele grudi da joj zagrli. Uvijek i s velikim razlogom naglašavamo da je Republika Srpska stvorena prije rata
9. januara 1992. godine i da je prije rata bilo završeno i njeno pravno utemeljenje. 28. februara te godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je prvi ustav Prve Republike srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U ratu od aprila 1992. do novembra 1995. godine Republika Srpska je samo junački branjena i uz velike žrtve odbranjena. Republikom Srpskom ostvarena je vijekovima sanjana sloboda srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, da ima svoju državu, svoju slobodu. Misao i san o slobodi vodila je Srbe Bosne i Hercegovine kroz bune i ustanke u Osmanskom carstvu, kroz nemire i štrajkove pod austrijskom okupacijom, kroz 2 svjetska rata, kroz jednoumlje druge Jugoslavije i kroz 4-godišnji građanski rat na početku posljednje decenije 20. vijeka. Republika Srpska je ostvarena sloboda. U želji da slavimo našu slobodu, slavimo Dan naše Republike Srpske. Prvo u Republici Srpskoj, a potom i svuda gdje nas ima, ovdje i u svetu. Ovo je, rekosmo, 4. prijem tim povodom u Beogradu, a na svakom je, kao što je i red, prvo riječ imao domaćin, direktor Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, gospodin Mlađen Cicović. Gospodine Cicoviću, izvolite. Vaša svetosti, gospodine predsjedniče Republike Srpske, gospođo predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, gospođo predsjednice Vlade Republike Srbije, ministri u vladama Srpske i Srbije, vaša kraljevska visočanstva, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dragi gosti i prijatelji. Pozdravljam vas u ime predstavništva Republike Srpske, pozdravljam vas sa osjećanjem ponosa jer se danas ovdje, slaveći Dan Republike Srpske i obilježavajući godišnjicu prvog Ustava Republike Srpske, istovremeno sjećamo i velikih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, pobjeda koje nam i danas pokazuju da samo u sabornosti i jedinstvu možemo uspješno sačuvati i odbraniti naše pravo na slobodu, naš nacionalni identitet, naš srpski jezik i pismo, našu kulturu i tradiciju i našu vjeru pravoslavnu. Pozdravljam vas i sa osjećanjem radosti, jer smo uspjeli da vam i ovog puta pripremimo naš mali dar koji vas čeka na izlazu, a to je turistički pasoš Republike Srpske, pasoš koji vjerujem da će vam biti od pomoći kada budete odlučivali o odmoru, da odmarate i odaberete ljepote naših banja, rijeka, jezera, planina i manastira ili bolje rečeno da odaberete i uživate u ljepotama naše Republike Srpske. Pozdravljam vas u želji da vam večeras bude lijepo i ugodno, da odavde ponesete bar dio našeg uvjerenja da sloboda i Republika Srpska imaju isto značenje. Živjela Republika Srpska, živjela Republika Srbija. Hvala gospodinu Cicoviću. U godini u kojoj obeležavamo istogodišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu, istogodišnjicu želje da svi Srbi žive u jednoj državi, osjećamo snagu vjere u ljubavi prema rodu i narodu i želji
da u novim uslovima i na nov način dvije srpske države, Srbija i Srpska, budu jedno. Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej, očinskim blagoslovom je zakrilio svako naše sabranje na ovom mjestu i ovim povodom i radujemo se što je njegova svetost i sada sa nama. Molim vašu svetost za blagoslov ovom našem susretu. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srpske, uvažena gospođo Srpske vlade Republike Srbije, vaše kraljevsko visočanstvo, uvaženi predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske, uvažena ekscelencijo, braćo i sestre. Na svoju veliku čast i radost sam ovde da gospodinu predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Dodiku i narodu Republike Srpske čestitam republičko donošenje Ustava Republike Srpske. Srpski narod je državotvorni narod jer je imao državu od samoga početka svoje istorije, znao je šta je Ustav i državni zakoni i naučio je da ih poštuje. Republika Srpska je deo istorije i naroda srpskog danas u okviru Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od 3 konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, njen položaj u Federaciji je regulisan zakonom koji on poštuje. Isto tako zahteva da ostala 2 entiteta poštuju i njeno postojanje u Federaciji kao samostalna jedinica. Sva prava članstva Republike Srpske uživaju i drugi narodi, žitelji Republike Srpske, verska, nacionalna i kulturna. Ovakav poredak omogućava opstanak Republike Srpske i svih naroda u njoj. Republika Srpska je danas mnogima trn u oku. Nama je jasno zašto je to tako, ali bez Republike Srpske i bez njenog mudrog i dobrog rukovodstva nema opstanka srpskom narodu. Predstavnici Republike Srpske, narodu srpskom i svim žiteljima Republike Srpske želimo svako dobro i napredak u svemu dobrome, pre svega slogu, bratsku i hrišćansku ljubav. Živela Republika Srpska, živela Republika Srbija i mnogo je lijepo. Blagodarimo vaša svetosti. Mnogo je puta kazano i u Banja Luci i u Beogradu, a tako i jeste, da je sporazum o specijalnim paralelnim vezama samo pravni okvir za iskrenu bratsku saradnju Srbije i Srpske. Saradnju na kojoj bi se s obe strane Drine insistiralo i da nije bilo
i da nema tog sporazuma. Saradnju Srbije i Srpske posebno je intenzivirao predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a isto to čini i predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić. O tome govori i današnja posjeta predsednice Vlade Srbije, Vladi Republike Srpske, gde je razgovarala sa predsjednicom Vlade Republike Srpske, Željkom Cvijanović, te je u povratku, evo, pravo sa aerodroma došla na ovaj naš susret Srbije i Srpske. Gospođo Brnabić, molimo vas da nam se obratite. Izvolite. Hvala vam na ovoj stvarno divnoj najavi, vaša svetosti, poštovani predsjedniče Republike Srpske, poštovana predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, vaša kraljevska visočanstva, poštovani ministri, dragi prijatelji, izuzetno mi je zadovoljstvo da ovdje ispred Vlade Republike Srbije, ali i kao izaslanik predsjednika Republike gospodina Aleksandra Vučića mogu da vas pozdravim u njegovo i u svoje ime i da vam kažem da je verovatno ovo za mene od svih vas možda ja sam imala jedan od najlepših dana. Ja sam danas bila u Banja Luci sa svojim kolegama iz Vlade Republike Srpske, sa svojim prijateljima i nastavili smo da razgovaramo o zajedničkim projektima koji u ovom trenutku implementiramo i one koje ćemo tek implementirati u budućnosti. Mislim, i danas sam rekla u Banja Luci, da su specijalne veze između Republike Srpske i Republike Srbije nikad bolje i nikad jače i to pokazuje nekoliko stvari. Prva stvar da smo mi imali krajem prošle godine i konačno 8. zajedničku sednicu dve vlade i evo danas smo se dogovarali već o 9. zajedničkoj sednici dve vlade u Trebinju. Pored toga imamo nikad više zajedničkih projekata. Republika Srbije je takođe, zahvaljujući hrabrom vođstvu Aleksandra Vučića kao premijera prethodne Vlade Republike Srbije, uspela da uspostavi makroekonomsku stabilnost. Uspela je da ojača, da napravi finansijsku konsolidaciju, da ima zdrav budžet i zdrave osnove za dalji rast i razvoj. Ali to nam je omogućilo još jednu veoma važnu stvar. To nam je omogućilo da kao Srbija pomognemo našim braći i prijateljima, našem narodu i van granica Republike Srbije. To nam je omogućilo da 2015. godine doniramo 5 miliona evra za Srebrenicu. To nam je omogućilo da doniramo prošle godine dodatnih oko 5,5 miliona evra za zajedničke projekte vrtića, škola, javnih puteva, studentskih domova i drugih važnih stvari u Republici Srpskoj, ali ne samo u Republici Srpskoj, već i u drugim opštinama u Federaciji gde živi naš narod. Takođe smo u decembru prošle godine donirali 250.000 evra kao Vlada Republike Srbije u ime svih građana Republike Srbije, jer je to novac svih građana Srbije za Fond solidarnosti za lečenje dece u inostranstvu. I ja sam tamo bila sa ministrima Đorđevićem i Lončarom da podržimo ovu fantastičnu inicijativu predsednika Dodika. I nastavit ćemo tako i dalje, jer smo danas sve više tamo gde treba da budemo, a to je jaka Srbija i jaka Republika Srpska. Da se pomažemo, da sarađujemo, da se nađemo jedni drugima i u dobrim i u lošim vremenima. I tako će biti od sada i tako će biti u budućnosti. Ja vam čestitam Dan Republike Srpske i prvi Ustav Republike Srpske. Živela Srbija, živela Republika Srpska i nadam se još mnogo poseta i mene i naše vlade i predsjednika Republike Srpskoj i vas ovde kod nas i sve većem broju zajedničkih projekata. Hvala vam mnogo. Hvala gospođi predsjednici Vlade Republike Srbije.
Jedan od 83 poslanika koji su 9. januara 1992. godine, poštujući volju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, jednoglasnom odlukom stvorili Republiku Srpsku, bio je i Milorad Dodik, koji je potom u 26 godina postojanja Republike Srpske 14 godina bio i jeste na najistaknutijim i najodgovornijim funkcijama, kao predsjednik vlade i kao predsjednik Republike Srpske. Gospodine predsjedniče, molimo vas da nam se obratite. Vaše svetosti, predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednice Vlade Republike Srbije, vaša kraljevska visočanstva, vaše ekscelencije, poslanici u parlamentima, časni oci, svi vi uvaženi dragi gosti danas ovde u Beogradu gdje obilježavamo Dan Republike i dan proglašenja prvog Ustava Republike Srpske. Mi smo dio istorije napravljene kao težnja srpskog naroda za slobodom i straha, iskustva koje smo imali u Drugom svjetskom ratu i zabluda prošloga vijeka kada smo stvarali zemlju, kada smo stvarali Jugoslaviju i davali slobodu i drugim narodima i želje da živimo slobodno, ravnopravno. Na kraju tog prošlog vijeka Srbi su ponovo morali da se bore za slobodu i više nisu imali pravo na zabludu. Iz tog zahtjeva za slobodom stvorena je Republika Srpska. Naš narod na prostorima današnje Republike Srpske, na prostorima Hrvatske gdje je bio u značajnom broju, obimno je stradao u Drugom svjetskom ratu. I mi zaključujemo i mi sad znamo i naučili smo tu istorijsku lekciju da uvijek tamo gdje Srbi nemaju države, onda nemaju ni slobode. I zato jeste Republika Srpska sinonim za našu slobodu, kao što je to i Srbija, koja je naša matica u koju se zagledamo, koju volimo i koju ne možemo da ne pratimo i sa radošću se odnosimo preko svakom dobrom napretku Srbije i naravno uvijek tužni ako nešto nije u redu. To ne mogu da zamijene i to ne može da zabrane ni moćni ni veliki svijeta. Pokušali su to svih ovih 26 godina i više i naravno nisu satrali ideju koja se zvala sloboda Republike Srpske i srpskog naroda. Neće i ne mogu, jer je ovo u genima i političkim težnjama srpskog naroda, bliskost Republike Srpske, bliskost Srbije, jedinstvo na svim pitanjima na koji su važni za naš nacionalni karakter i za našu nacionalnu slobodu. Mi nismo i ne dolazimo iz Bosne, mi smo Srbi, dio jednog velikog časnog naroda sa časnom istorijom koja ne može da bude okaljena time što neki su pravili stereotipe o nama lošima, nego naroda koji je, boreći se za slobodu, kao što sam malo prije rekao, podario slobodu i drugim narodima. Republika Srpska, dakle stvorena u uslovima raspada bivše Jugoslavije, je bila častan zahtjev svih koji su donosili te odluke, ljudi koji su vodili Republiku Srpsku, politički osmišljavali koncept njenog stvaranja, a kasnije i vojno na čelu vojske Republike Srpske časno branili našu slobodu. Moramo im biti zahvalni i ne smijemo pokleknuti pred zahtjevima mnogih koji traže od nas da se odričemo istorije i svojih važnih ljudi u istoriji. Republika Srpska je izdržala sve, i rat, i možda i teže uslove poslije ratnog razvoja, kada su mnogi pokušali upravo razoružavajući Srbe da stvore uslove za tihi, lagani nestanak Republike Srpske. Samo volja i opet ona želja za slobodom nije dozvolila da to tako se desi. I danas Republika Srpska, i ja mogu da svjedočim o tome, je završila bar jednu onu stepenicu bazičnu, a to je da nije upitna. Nije upitna kod našeg naroda, a sve više nije upitna i kod ostalih među nama i koji žive sa nama. Republika Srpska je danas
nesumnjivo faktor. Faktor je svih političkih procesa u Bosni i Hercegovini, a isto tako to znači i u samom regionu. Republika Srpska funkcioniše na bazu legalno donesenog ustava, zakona koji donose narodni predstavnici i vršenja vlasti koju čini vlast i vlada Republike Srpske. Po svim elementima koje smo učili o karakteru države, Republika Srpska ima obrise i karakter države. Ima teritoriju, ima stanovništvo koje će tu državu, ima efikasnu vlast koja se provodi na prostoru te države. Danas je Republika Srpska za Srbe u Republici Srpskoj država. I mi se toga nećemo odreći i sve više ćemo razvijati naš pristup tom. Tek Bosna i Hercegovina je prolazna stanica našeg političkog razvoja. I ona nije ni u čemu sveta da bi bila branjena od Srba, jer svih ovih 26 godina u Bosni i Hercegovini ne možete nabrajati ni jedan projekat od interesa za Srbe na prostoru Bosne i Hercegovine, pogotovo u Republici Srpskoj, da je bio urađen u Bosni i Hercegovini interesa za Srbe. Geopolitička i druga dešavanja na ovim prostorima ostavili su Bosnu i Hercegovinu u nastojanju da je naprave centralnom i unitarnom zemljom. Bosna i Hercegovina je za nas mjesto moranja, a ne mjesto želje. Naša želja je ovdje, naše srce kuca za ovo ovdje i svaki događaj koji je ovdje u Beogradu, Srbiji, gdje god Srbi žive, desi se, on kod nas se reflektuje. Živimo u dosta složenim i teškim uslovima. U Bosni i Hercegovini koja je potpuno neefikasna i nefunkcionalna. Danas Republika Srpska jedina funkcioniše na tom prostoru. Funkcioniše njene institucije, adekvatno se donose svi zakoni, godišnji dokumenti i vrši se dnevno vlast, efikasno. Na drugom dijelu Bosne i Hercegovine nema toga. Nema parlamenta mjesecima, na nivou zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini opšte rasulo. Naravno, postoji nešto što je uporno ko zla kob, a to je stereotip o lošim Srbima. I danas često čujemo razne izmišljotine o nama, koji liče na one od prije 25-6 godina, kada su nas svrstavali na negativnu stranu istorije. A ja ću reći da Republika Srpska je udvostručila svoj domaći proizvod, da preko 10 milijardi, naš domaći proizvod je preko 10 milijardi maraka, da nas ima tamo 1.200.000, da Republika Srpska gotovo nema ni jedan infrastrukturni izazov koji nije riješen, da Republika Srpska gradi bolnice, gradi autoputeve, centralno mjesto svih naših razvojnih planova je izgradnja autoputa Banja Luka, Doboj, Bijeljina i dalje prema Beogradu. I to radimo. U toku ljeta završit ćemo autoput u dužini od 72 km od Banja Luke do Doboja i nastaviti dalje prema Brčkom, Bijeljini i Srbiji. Neki kažu da nam to ne treba, jer navodno imamo autoput u Hrvatskoj. Da, ali to nije naš autoput. Mi hoćemo naš autoput i taj autoput ćemo raditi, jer je on odraz ne samo ekonomske i komunikacijske, nego i političke povezanosti. I mi to ne krijemo. Mi hoćemo da govorimo jasno o svemu onome što namjeravamo. I kad god čujemo da se pominje priča o Kosovu, mi smo zainteresovani, veoma zainteresovani. Jer smo Srbi. Mi smo vaspitani na priči o Kosovu, na onome što ono jeste, na onome što jeste naša istorija. I zato ne mogu da nas sklone od toga. Neki će reći da se miješam. Ne. Mi samo govorimo naše. I ako smo mogli da čujemo ovih dana ovdje u Beogradu ponovo arogantne stavove američke administracije koja govori o tome da se može na Kosovu formirati vojska, onda ćemo mi reći da, tamo ne piše nigdje da možete formirati vojsku. A mi imamo napisano u Dejtonskom sporazumu da Republika Srpska može da ima vojsku. Da nije adekvatno da taj zahtjev ponovo mi ispostavimo i da kažemo, a mi to imamo pravo. U sporazumu Dejtonskom piše da postoji vojska Republike Srpske. Nasiljem su nam oteli vojsku
i napravili neku zajedničku vojsku koja nije vojska ni Srba, ni Bosne, ni Hercegovine, nego je vojska koja pokušava da bude vojska NATO-a. Ali mi smo rekli da tamo nećemo. Prema tome ima mnogo izazova kojima ćemo se baviti. Ne znam da li čini dobro ili možda opterećenje. Ali ne mogu ni ovdje, ni ovaj put, kao što sam to učinio nekoliko puta do sada, znajući da je na dnevnom redu, naravno i ovdje, pitanje vezano za odnos sa Prištinom. Ja ću reći i zamoliti predsjednika Vučića da ima u vidu i da ne može da se odvoji pitanje Kosova i Republike Srpske. I da u tom pogledu moramo da imamo adekvatan pristup onome što jeste ukupno rješavanje naših nacionalnih pitanja. Ne može za neke važiti pravila, a za neke opet ne važiti pravila. Ne možete reći da tamo se formira negdje vojska gdje nema ni jednog dokumenta o tome, a tamo gdje ima sva dokumenta o tome, nama nešto branite. Prema tome, ili će se ovdje poštovati pravila i naravno integritet zemalja, država, ili neće. Ako ne poštujete teritorijalni integritet Srbije, zašto poštujete onda teritorijalni integritet Bosne? To su sve pitanja koje želimo ponovo da vratimo ovdje, bez obzira kome to bilo ugodno, neugodno, ili hoće ili neće da priča na tu temu. Jedinstveni nacionalni prostor koji zauzimaju Srbi je jedinstven, baš takav, jedinstven, nedeljiv. U mnogo svemu i ponosan sam i zahvalan predsjedniku Vučiću za najbolje moguće odnose koje imamo. Imali smo i ranije odnose. Ne mogu ja da kažem da i drugi u Srbiji nisu te odnose gajili s nama. Iz nekog razloga nismo imali ništa osim deklarativnih zalaganja za to. Danas imamo opseg tih odnosa. Evo Jana je govorila o tome danas. Je svakim danom sve veći, životniji, opipljiviji. Političar se mjere po tome i državnici. Šta ostavi za sebe? Kad se okreneš ili vidiš, jesi napravio neki objekat, jesi napravio neku elektranu, jesi napravio put ili školu ili nešto obdanište jesi napravio. Po tome se mjere političar, ne po tome šta govore, samo šta govore. Naravno, mi za sebe već sad možemo da ostavimo mnogo objekata koje Srbija finansira u Republici Srpskoj i nastavljamo da to radimo. I radujem se toj saradnji. Naravno, predsjednik Vučić je uporno, gotovo svaki put kad se sretnemo s njim, insistira na tome da nađemo neki novi projekat. Dogovorili smo se prije izvjesnog vremena da je spreman da pomogne u cilju ubrzavanja ove putne komunikacije Banja Luka, Beograd, autoputa, da u Republici Srpskoj od granice sa Srbijom do Bijeljine Srbija finansira izgradnju autoputa. To je za nas ogroman doprinos. To je za nas najbolji pokazatelj odnosa i nema dalje. Zato smo zahvalni i vlastima Srbije i državi Srbiji i cijelom narodu Republike Srbije za pomoć koju dobijam. Znamo mi da u Srbiji ima mnogo otvorenih pitanja gdje bi se moglo uložiti, ali isto tako Srbija mora upravo da čini ovo što čini. Svagdje tamo gdje postoje Srbi mora da se okupimo i zato vjerujem uskoro da ćemo završiti posao na deklaraciji koju smo zajedno radili. Ona nije uperena protiv nikoga. Ona je da odrazi upravo ovo o čemu govorimo. Mi smo jedinstven narod s jedinstvenom kulturom, s jedinstvenom vjerom, sa pismom, jezikom i ne može nas niko svrstavati tamo gdje mi nismo. Nas nagone u Bosni i Hercegovini da Bošnjake nazivamo Bošnjacima koji sebe proglasili 1993. godine tim narodom. A nas uporno i pored činjenice da znaju da nas to vrijeđa, nazivaju nas bosanskim Srbima. Nismo mi bosanski Srbi, mi smo Srbi. Ovdje ću završiti. Želim da vam se svima zahvalim što ste večeras ovdje. Da vam se zahvalim zato što ste odvojili vrijeme. I ovo je najbolji pokazatelj ko smo, šta smo, koliko smo jedinstveni. Hvala i prijatno svima. Hvala gospodinu predsjedniku Republike Srpske. U uvjerenju da ćemo se povodom Dana Republike Srpske još dugo sastajati i u Republici Srpskoj i ovdje u Srbiji i svuda u svijetu gdje god ima srpskog imena i slova,
Pozivam vas da prije nego što ćemo druženje nastaviti uz muziku gudačkog sastava Banjalučke filharmonije, a svirat će nam dijela Mozarta, Dvoržaka, Baha, Hačaturijana, ali i Bregovića i muziku iz filma, čujemo i pjesmu koju će nam sada zajedno pjevati Valentina, Ana, Kristina i Siniša, a pjesma je Ovo je Srbija. Živjeli! Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive.
Pokrivanje i najupornijih sjedih. Moguće. Nova Ultra Cover kolekcija od Garniera. Bogatija pigmentima za pokrivanje i najupornijih sjedih. Bez crvenkastih odsjaja. Sada sadrži 2 puta više hranjivih ulja. Za tako sjajnu i dugotrajnu boju. Bez sjedih. Color Naturals Ultra Cover kolekcija od Garniera. 9 od 10 žena je potvrdilo da pokriva i najupornije sjede. Garnier. Ej, zvali me opet iz Intesa San Paolo banke da im snimim reklamu za zamjenske kredite. Kamata 0%. Pa zato im ne treba nikakva reklama. Zamjenski krediti već od EKS 2,26%. Intesa San Paolo banka.